بسم الله الرحمن الرحيم وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala si sangem inin tiyak na isab kitabi makapagpunpun at tawakan magapag-imun-imun magbagay-bagay nilikar na Allah subhanahu wa ta'ala ine magbagay-bagay gay magbekkat panagnaan dito ang banbulak dunya labi-labinan bang taabot si ilaw kiyama gay magbekkat in pagtabangin bang kitabi hatinin magbagay karana Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari may umat Islam ngurong kitabi pangaddian si sangim inin mula-mula ginhawa baranku paeseban ko dukurungan ko pangaddian mula-mula aku latun ni si kaam pinaku pa ko si Allah subhanahu wa ta'ala bang pain sa bulo ba in pangatian ten bin si sangim inin sarta mikit sarta kabibigan tebi in kapangaddian tebi palaway-laway niyan. Duk demikian pinaku si Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, murah-murahan pinatahain pangumulan ten binyin tausal we tebi si pagdakwa duk si pag-ibadat tebi si Allah subhanahu wa ta'ala duk bang painisab kitabi pinagkasila sa we ni amban bulak dunya labi-labinin bang pain kitabi makapagbaan-baan duk nabi tebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga firdaus. Allahumma amin ya Rabb. Menjadi umat Islam pangadyan tebi si sangem inin saingge pangilalehan tebi iyene manusia ahlul akhirah duk ahlul dunya. Pangadyan tebi saingge pangilalehan tebi in manusia sinna si bulak dunya sinna tu magmain-main si bulak dunya duk manusia sinna iyene janji Allah subhanahu wa ta'ala iyene surga ni pinasik kita di surga si gani pagbista sehingga panginalihan tebisiyehin iyene siye ahlul dunya wa ahlul akhirah. Na umat Islam pangilalihan te in manusia iyene hatinen mabaya siya magmain-main tu si bulak dunya duk pangilalihan te isab iyene manusia a surga dambu amban bisara sahaba iyene baginda Ali dambu amban kabtangan ne landu inin kahap bang kabebegan tebi duk bang kapikit tebi si dalam pangatian tebi kabtangan hap inin na umat Islam. Pan Imam Ali karamallahu wajh fa inna si kabtangan ne indakhalaka alayka man yu'tika shay'an wa dakhalaka alayka man ya'khudhuka shay'an وإن فرحت بما أعطاك أكثر بفرحك ممن أخذ منك فأنت من أهل الدنيا وإن فرحت بما أخذ منك أكثر مما أعطاك فأنت من أهل الآخرة. إن بسرسي baginda Ali inin mi umat Islam
inin kapangadyan tabi tu takilale tabi in manusia ahlud dunya duk ahlul akhirah. In dakhalaka alayka man yu'tika shay'an. Bangpay niya paasek piu si lumano sa upamanene. Niya paasek piu si lumano ngurung si kaume hadaya. Atawa ngurung si kaume gifts atawa kan present. Ngurung si kau arta atawa ngurung si kau kasinnahan bulak dunya. Lukniya isag pa inne paasek piu si lumano ngeddo pa inne habhatinen amban kau. Ngeddo lu ne kemaku tatabangan, lu ne kemaku kinakan, lu ne kemaku arta magkalagihan tabang. Hatinen dua parkalainin. Niya painde paasek pi si lumano ngurungan kau. Paus niya isab paasek pi si lumano ngeddo amban kau. Hatinen maku tatabangan amban kau. Paus sinugbatan ne bisara ne miyaan. Wa in farihta biman a'taka aksar bi farahika mimman akhaza minka fa anta min ahli dunya. Bang painne landu kegnun luk landu keusinna luk magkeg keu manamal atinen bang keu painne kaurungan bang kita kaurungan hadaya atau akan kaurungan gifts kaurungan arta inurungan takakan painne pagubus bangkeu lai sin na manamal bangkeu kaurungan bangkeu kasarakkahan lai kegkeu manamal i painne in pangilalehan in manusia ahlu dunia pangilalehan painne manusia iyan hatinen mabaya sadya siya mag-life tu si bulak dunya bang se painne kasarakkahan kegan siya bang se kaurungan kinakan keganse bang sa kaurungan sin pilak landuk keg dan duksin na sinaren i pain Imam Ali pangilalihan no in manusia ahlu dunya dunya hadja pain na kabayanen dunya hadja pain na kalagihanen bang pain na kasarakkahan agto iyan kegan nagubos sinugpatan na sa Imam Ali pain na وَإِنْ فَرِحْتَ بِمَنْ أَخَذَ مِنْكَ أَكْثَرَ مِمَّنْ أَعْطَاكَ فَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ الْآخِرَةِ. Bangkyaw painne kegan ataw akan sinna landu keg nunduk sinnanun bangkyaw painne makapagsadakka bangkyaw painne makaurong bangkyaw painne makatawang si dambuwa pung tinainu muslim uslay kyaw painne kegan bangkyaw makapagsadakka bangkyaw makatabang dambuwa pung tinainu bangkyaw makatabang si me barhajat bu siya tatabangno bang painne la ipasarta integnon i painne pangilalehan in manusia sifat painne asurga nasayan in pangilalehan ta in sifat painne in ahlud dunya duk ahlul akhirah pagkikahan ang bang kita kasarakkahan bang kita kaurungan magkegkeg kita painne masya Allah kaurungan ko painne hekka kegan kyo manamal uus painne sigura wala painne inin kaurungan ko pa na dangi $5, $500. Kapamili ko na pa na iPhone. Kapamili ko pa na laptop. Kapamili ko na pa na sapatos. Kegan ni kew. Nabang pa na kew kegan si waktu kew inurungan kauna iyan pa na ahlu dunya. Hatiyan kinabayaan ng hadya pa na kakegkegan tu si bulak dunya. Kabayaan ng hadya pa na maglamilami tu si bulak dunya. Ga ines sebuwe te in ellew dambulilai hatin mahapag anihanin. Na umat Islam, bang sa upamanen kegan kita bilai na may umat Islam
tartantunen kabayan din sadya bulak dunya pag main-main. Na bangin man mo siya kagan bang siya makapagsadak ka miha siya sa inggelabeyan kapag sarak ka rin sa inggit ka panabang din ubus kagan si maglomba-lomba siya magsadak ka maglomba-lomba siya ngurong tatamangan maglomba-lomba siya ngurong simi barhajat atinin ubus kagan si manamali magkigkig gay kinaimanan we de arta din gay kinaimanan we de panabang din nagitahati we de masiita pag anire bang taabot si ilaw kiyama nabangkaw kegan lai sifat nun takpangilalihan kaunain kauyen ahlus surga kaunayan miadil surga na may umat Islam subay kita bihatinin sinna bang kita bingurong sadaka subay kita bikegan bang kita makatabang bang kita hatinan makatabang barhajat da kita bisin na bang kita bikaurungan hatinan pa ina siguro na itoronganin iya hati pinangan natin hap hatinan iya kaurunganin ini hati mi umat Islam mas labi hati abdal iya kita mangurungin kita magsadakahin, kita manabang barhajatin, labi si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hadis Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam may umat Islam, yan pa na si hadis na yadul ulya khairu min yadul sufla. May umat Islam. Hatinan lai, hapain na in mangurungin, amban mamakuhin. Napagya kita, kegan kita iyan, kung nasabot we, kung kababalikan kung nasalawat. Kegan kita bang kita kaurungan, dumain, magkamali kita may umat Islam. Subay kita bikegan bang kita bingurong. Subay kita bikegan bang niya barahajat makutabang. Karena agama Allah subhanahu wa ta'ala subay kita magkegkeg subay kita magsinna-sinna sabab nen iyan pahala na iyan pahala gay magbekkat pahala magseloy sambil keudilem kubur masi iatin in pahala in patubul habdalem pakubulan when hadis tabas saway kum ummad Islam yadul ulya khairun min yadis sufla atinin mas labi pa ini afdal mas labi pa ini happy ini kita ngurung amban kita hatinin inurungan lay nabanggay makahati insarasin Allah subhanahu wa ta'ala kung kita ga makahati amban hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga makahati kalabian sin pagsadak kaduk kalabian sin pagtabang paintabi dan pikilan bin hapain na pag-iinit ko tatawang mas Allah sinna ni kupain ni manamal. Nabuada pun may umat Islam, ilabi mahapin yene siye ngurung, atawakan yene siye nabang, karena Allah subhanahu wa ta'ala, yene hatinin ikhlas dem pangatian de gay hatine balik-balikan de, gay na sabut-sabut de, karena Allah subhanahu wa ta'ala, sabab nen mi umat Islam yeruhep ta saving tenbin yerui ta enna tebi dalam bangkurin iyan kapag sadaqat tebi luhiyan kapanawang tebi simi pungtina itri barhajat kapanawang tebi me anak ilo kapanawang tebi me dendebalu kapanawang tebi me abahi kapanawang tebi maghinang madrasa kapahinang tebi me markaz pagtahfiz al-Quran kapanawang tebi hatinin paghinang buhay basta kemon iyan kahapan mas iyan tinumbasan wa Allah subhanahu wa ta'ala isib tabi may umat Islam yadul ulya khairu bin yadis sufla labi pa innihap mangurungin labi hap kita magsadakahin amban kita sinadakahanin na umat Islam murah-murahan makaaddo kita bipangadjian si sangam inin ya Rabb
Dukbang pa in sa bulo ba in pangatian tenbin, dukbang pa in pinagbarakat ni Allah subhanahu wa ta'ala in pagpangadji tabi kahawa sa ngaminin, murang-murahan pinako si Allah subhanahu wa ta'ala, pinataha in pangumulan tenbin, duk si pag labi-labinan si pagdawat tabi, duk si pag-ibadat tabi, maig ko si kaam sila pal tahiyahlul jannah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.